affirmation uyazi sifike ngasikhalelekile Sizwe Plus is my name and namhlanje futhi sophinde sikulethele enye ingqalabutho umuntu owaziwa kakhulu la kwelaseningizimu Afrika angiqama mangabe ngithi namhlanje ngikulethele the King Bhaka is in our building. King Bhaka is in the building. Siyathokoza kakhulu ukuthi sivakashelwe uBhaka namhlanje abantu esothintintini kusazoqala phe workshop sabe noBhaka edayise omunye ushwarensi kwendawo eyasichazela uBhaka ngokuthi uKing Bhaka by the way fangiqale ngoKing bengikhuluma ngokhohli uKing okwazi ukuthi uKing is there. King Bhaka angibingelele my brother. Oh, thank you so much for the invite, Sizwe Plus. Wow. What a podcast affirmation. Podcast affirmation. I know. This is the great one. Kwaze wathokozisa mfethu ukuthi sinawe namhlanje ngiyazi ukuthi uyindoda ebusy indoda engatholakali kodwa nje ukuthi usirespect ushiye konke uze la namhlanje kusho lukhulu to us as a podcast affirmation as a family nje podcast affirmation asibonge ba King Bhaka yeah no problem ongitshele King Bhaka iqala le ndaba enkulu yiphi yona le ngabhaka King Bhaka nje ukuthi King Bhaka zabe sele kulenzi ngizokhumbula ukuthi mina ngidonsa udalathi useko IFA udlula kwento futhi ayihambisa ngembote ebovu bonga ngithatha nje through impilo nje wona Sizwe Plus nje iuhambo uhambo impilo and engathi futhi nama youngsters akhulayo angaqonda ukuthi impilo uhamba khona la isuka khona kube khona la iya khona ukuze wazi ukuthi yakuphi ufuna wazi ukuthi isuka kuphi yabo so mina nje ukuba nogcobo noma nobizo noma namandla enginawo akuyonto engiyithole manje ngoba sengimngaka kahle into engasho ukuthi ngizalwe nawe yasiyakhula along the way njengoba usho ukuthi wena sihlangane nawe usungazi ngihamba nama network marketing ngaleso sikhathi lezo kwakade kusewolunye uhambo kwakunohambo engase ngilihambile ungalasi kodwa ila ungiqale khona ungibone ngoba nawe uthi angiqale lapho ngizoqala lapha yana kwakade kusetshenzwa ngabantu ukuthi uya invite umuntu umletha presentation from presentations uya presentela the business opportunities then uyalithatha then uyaqala uyahamba yabo so ayikho ke into engenawo ama challenges akhona nomona wakhona and stuff since mina uhambo futhi uhambo uqede lolo mase uthatha olunye uhambo futhi nalo uhambe futhi uthatha olunye futhi nalo uhambe just like umuntu nje one step two step three step four step deja so kuba nama challenges yawo inkampani yabo mayiwa inkampani ye network marketing ayifani nenkampani esukivile umuntu evele iwe kuthiwe sekuvaliwe mayilwa inkampani ye network marketing ishintsha indlela ebisebenza ngayo ishintsha ama rules ishintsha ama strategy ishintsha everything that you can name you understand ishintsha even criteria umuntu ojoine azokuthi sinale criteria ngoba isiyawo mayisishintsha criteria ifuna ukuthi favor yona more than ukufavor abantu iwa kanjalo ke network marketing esuke in the product leso kuyibhanoyi yabona yona iverify ukuthi uzofuna imali zakho usazithola iwa kanjalo ibhanoyi any product ishintsha criteria bayiwo eyibhanoyi uvele kuvale kubaleke nemali yes asipasiphote King Bhaka ngicabanga ukuthi yasuka futhi lapho futhi ahlangana neKing Bhaka manje isiwumuntu onamandla okulapha abantu kakhulukazi ilonda King Bhaka ngicabanga ukuthi lapha na ko workshop iqala kanti kwakhona insizwa eyayikhona ngicabanga ukuthi yagcina isiboshiwe for whatever reason naye ngathi oyike yaba lapha yenza imisebenzi ethi ayifani naleyo wagcina usulapha abantu Bhaka mhlawumbe bungangibekela lapho ngithathe lapha uhambo lesikhuluma ngalo yes uyabona nje wasichazile uhambo then from network marketing ayithanga mayiwa yayisiwa nami you understand ngithe ngikuyona mina ngangilokhu efika ama purpose fika ibonakaliso ukuthi akuyona idestiny ngize kuyona lengikuyona uyabo okwamanje nje la ngisadlula kodwa uthi mawutshelwa bese uyaboniswa that is why emakhaya kunabantu abakwazi ukuphupha kunabantu abakwazi ukubona kunabantu abakwazi ukuthi nje during the day umuntu bengathi uyalala bese eboniswa into ekhona le basuke bekhuluma abadala suke bekhuluma idlozi likhombisa impilo yakhe yasukala izoba la iphindile la so since mina kade ngilibona uhambo ngithema sengibona
ngiyibona inkampani ukuthi iyawa le ngabe sengiyagquma kase ngenzani ngabe sengiya la ngibizelwa khona ke manje yini ithongo ukuthi kenzini angiqale ngisiza abantu uma uzosiza umuntu awulala uvuke uthi usiza umuntu you go through something like a training or some sort yabo so mina yami training kwakuthi kulethwa umuntu ogulayo segulela ukufa and lo muntu akuyena umuntu owakhiwe noma khandiwe umuntu obonayo ukuthi nasi isilonda siyamqeda you understand ngisho siyamqeda isilonda so mina ukukhombisa ipower yami kumele ngilaphe lo muntu onesilonda ngimenze ukuthi avuka aphinda ahambe ngaso bese ngiyamenza ukuthi uyaphila yingakho noma ungaya ezikoleni uye kuphi yabona i-training nokufunda sometimes kunzima kudlula ukusebenza yabo because ukusebenza it's a matter of yokuthi ufundeni uunderstandani usuyayenza ngendlela yakho kanti ukufunda le training kusekuthenini sikhombisa phela lento ekade uyifunda ama test yabo so nama test ami ayikade efika in the form of ukuthi angivusa abantu abagula and still bekusewuhamba umehluko bekumele ngidlule ekulapheni ukuze ngelinye ilanga makufika umuntu uyagula funa ngikwazi ukumvusa ngoba ngakwenza lokho uKing Bhaka realize nini ukuthi manje usenalamandla ukuthi alekelele or asiza abantu indabeni zeyilonda kakhulu because mina ngikwazi kakhulu ngeindaba zeyilonda King Bhaka so iqhamuka nini manje lento ngoba usuqedile ngala kwi networking bani and then manje usula usuyaba lapha abantu nabo futhi bayalapheka ngendlela osebenza ngayo ngoba babuye udayise nezinto zokubalapha kwenzakalani uyithola le ngirealize ngesikhathi ngiki network marketing liyangikhipha ithongo lingikhomba ukuthi kumele ngilaphe at the moment mina angikakaze ngicabanga ulapha ngakaze ngibi network marketing kwakushawa imali lapha mfethu ngesikhathi sami nje yayishawa imali until inkampani iyiwe so shawa imali sihamba ngemoto ezright yabona ama BMW you know the story bro shawa imali so angicabanga ukuthi ngaba umuntu engathi uyithongo lizongiphazamisa kushayela imali kodwa liloku lifika lithoma lokho lifika lase liyangikhombisa ukuthi okwami ukuthi ngikwazi ukuphilisa umuntu kodwa ngeke ngivele ngithi sengisuka network sengiyophilisa angiqale kube nama test engizowaphasa ekulapheni yes uyabona khona isikhathi la ngiqala ukulapha lapha endaweni kanjani baka njengokuthi ngifuna ukuthi King Bhaka sibe esimple la ngoba angifuni ukuthi kube ne lento be complicated normally kuyekuthiwe umuntu kwesinye isikhathi ungena ezibini wayohlala nenyoka behleli nenyoka bese buya usenamandla esingawazi nangesenza izinto ezihlukile mhlawumbe icoaching yami ihamba kanjalo King Bhaka ngiyazi ukuthi mhlawumbe wena akubanga le process ngoba mhlawumbe ithongo lafika kwenzeka kanjani ngoba mina ngibazi uKing Bhaka mhlawumbe sizoyidlalela naye but now King Bhaka lapha isilonda sami futhi nasi sesiphela futhi sekunepower ethiza nayo mina wona sizwe ngizokutshela yona ukuthi kunoma yipi into indawo khona amanga khona ngisho ngayo politics khona amanga khona ngisho ngayo kulapheni khona amanga khona ngisho ngayo abafundisi khona amanga khona naseminyangeni khona amanga khona nabafundisi ilama ngezalwa khona bafundisi umfundisi uyakwazi ukuthi athi uJesu uzobuya kodwa uzobuya nini ngiyakaza kutshela okusho ukuthi ubekutshela into ofuna ukizwa ezokukhulula umoya wakho nezokunika ithemba ngoba ithemba lilo liyaphilisa kodwa hayi ukuthi uzobuya uyabo u10 number ngisho istate esingakwazi ukuchallenge because u10 number uvumelekile so la King Bhaka uzokuspace ngoba ngangakuzwa nasemsakazweni omkhulu uthi uyindodana ka yes kaNkulunkulu yes so if uthi uthela ba ukuthi uyabuya le ndodana lesikholelayo ukholelwa ukuthi uhlale usendaweni olindile ukuze makufika isikhathi sokudlula emhlabeni ungatholakala usunabantu abayehogweni wena basendaweni ukukunika ithemba uJesu uyabuya kukodwa lokhu uyakuposition endaweni right kodwa hayi ukuthi ngelinye ilanga uzobona uJesu kuthiwa na abantu question wena ba uJesu uyabuya noma akabuyi uJesu akekho ngama akazubuya zolanda bakhe ayikho leyo nto ayikho akekho kabuye kodwa ukukholwa ukuthi uJesu uzobuya ikona ukuphila ngoba ithemba
olubeka entweni ezokunqobela nasentweni ezokusiza mentally yonke ezokuphilisa uphiliswe yithemba lokuthi uthi uzobuya angiphathe kahle ukuze mzwane buya fana ingane ehlolwayo ingane ehlolwayo angiphathe kahle ukuze mzwane ngibizwe emhlangeni ingifice ngiyintombi kodwa le ngesenalo ithemba lokuthi ukuyiphatha kahle nongasiphathi kahle ke ngiyabo kuyabheka so Bhaka le ingena kanjani nangu uBhaka manje usekwazi ukuvela lapha ngesasilo bekithi ngiphendula umbuzo wakho kade uthi kunabantu ekuthiwa bahlala emanzini kuthi uhlala nenyoka nanani bengiqonda ukusho ukuthi amanga lawo akekho umuntu ongahlala emanzini 7 days nenyoka uma ngabe uzwa noma ubani osho yonto wena engakaze yenzeke leyonto kuwena ungaphatheki kabi uthi awukanti hlosi lami yini abanye bakwazi ukuhlala 7 days nenyoka mina ngiyahlonipha ngikwenza yonke into kodwa angikaze ngihlale 7 days ayikho into ekuthiwa in real life kodwa ukuhlala 7 days nenyoka ayikho leyonto into engenzeka only ephuphweni uphuphe ungene sizibeni uphuphu nenyoka uphuphu phuma nenyoka nakhona futhi sikukhonjisa ukuthi idlozi lakho ke not wena linamandla angakanani wokuthi lingenza izinto ezingenzeki zenzeke in your real life but not ukuthi wena uzohamba uyongena izibeni bese uhlala 7 days yabo even isystem yomuntu ke manje ayivumeli lokho exactly mina njengenzela ngizokhuluma iqiniso ngaphandle mawufuna ngikhuluma into abantu abafuna ukuyizwa mina ngeke ngikhuluma into abafuna ukuyizwa abantu ngizokhuluma into abantu ekumele baphilise so ngokuthi ke mina ke ngiyaqonda ukuthi uhambo luhamba kanjani ingakho ngingavelanga ngathi mangisuka ngaba uKing njengoba ungibiza ngoBhaka ungi-addressa right ngoba esinye isigaba ngibe uBhaka ngekathi ngilapha ilonda bengiwuBhaka ingakho noma ngiqhamuka ngangithi makithi anisho ngalo ukuthi Bhaka uduma umhlaba ukuthi Bhaka ngangiwuBhaka uBhakani lo uBhaka okwazi ukuthi noma kuqhamuka umuntu osegula kangakanani ngizomvusa kodwa mase ubhekene nama challenges ke manje ngapha la ukugula kufanele kuhlukene usubhekene nama challenges uhlushwa zilwane endlini yaqala le inkinga manje any level le uhlushwa zilwane endlini uhluswa abantu bafuna ukubulala amabhizinisi akho ashona phansi awazi ukuthi uyayizama impilo awazi ushawa yini any level yila sengiqale khona ukuhamba uhambo ke sengisebenzile yelonda ngabona ukuthi ngifit ukuthi ngikwazi ukuphilisa abantu from ilonda ngayima ngiqala uhambo yes uhambo ke olunezingqinamba olungithathela ngibeka King yes yes njengoba ngila nje baba la khona uzamo wakhe ushuthi uzamo wakhe baba bangiteketisa bathi ZE ngangiso umuntu onomanje nami ngizibona ngifana nabangu level 1 kuzoba uBhaka ngelinye ngaliphiwa abantu after ngangivusa abantu abagulayo belelonda igama ngaphiwa abantu uBhaka akulona igama lethi inyoni oyibhara shudabethu bastard ngiki uBhaka kanti lapho usupama kubeka ukambe lokushinje nje upityamu iqhamuka khona thina sathi ukuthi uBhaka lo inyoni bakuthiweni uBhaka loya kusho ukuthi inkinga yomuntu ngiyita yokuconfirm iphenduka 360 degrees baba kwala ngiyakufakela abasizwana uBhaka kulona igama losebenzi okhuluma nje umuntu waboshwa Bhaka kangaboshwa nje awufuni iqiniso kanti ngezaboshwa izibili kodwa phela kuphela kakade ngiboshelwe noma inani noma yilento uthi uyaleqa endlini uyaleqa nje endlini ngoba phela soBhaka manje ulaphana manje kahle ungitshela ukuthi wena awusagcini ngokulapha umuntu ngokweyilonda but let's say for argument's sake sesiku level 3 mhlambe manje njengathi uchaza ama levels ukuthi uqale lapho level 1 2 3 mhlambe ahambe kanjalo qala nje ukuthi kube easy nje Bhaka ngiyazi ukuthi khona complicated kodwa for the sake of ukuthi izwakala no engakusho ukuthi lolu lwelonda lulodwa ngilapha zona kube i challenge enkulu
eyayiphoqa ukuthi ngempela ngibe umuntu ovumayo ukuthi ngibe kumuntu phambili more than ngiyacabanga umuntu efika nesilonda siphuma iloni siphumani like uyazwa wawukuzwe mawukubona funa ngim-attende njalo ngezonyanya so ngeke uvele uze umuntu osoba uyodila nesimo esifana naleso yabo so leso simo ngisebenze from 2010 kwaze kwazoba u2016 ngidila nalomsebenzi uyasibona isikhathi from 2016 ngaqala lolu hambo kaKing laze lazongibeka ku2021 uLkaKing ngisebenza uKaKing lethelana olakamoya lokunqoba lezi ingqinamba ezingabonakala yabo ukulwa nemimoya ukuthi ulwa kanjani nesilwane esihlupha abantu ngeke ngibabone umuntu aqamba mangathi ngiyokhipha ilwane as if uzofika athi phuma bafana mase sithi yebo uyabona ngeke ngibabone abaqamba manga umuntu athi ngimfundisi uyakhuluma sithi silwane hayi sengiyaphuma bengimbambile bengihleli kuyena ayikho lodwa usuke sidlala ngomqondo because into ehlakanipheka kakhulu nento esigebenga kakhulu isilwane isilwane siyisigebengu sidlula umuntu isilwane sikwazi ukumanipulate sikwenze izinto ongeyona but I'm sorry angiqondile ukubuza isikhathi no problem but in reality ngike mina ngi-South African Gospel Church yes that's where I belong bekunomunye umfundisi obethi bethandazela abantu asho ukuthi phumani zithilwa lezi or whatever thing or amadimoni noma ithi siyaphuma wathi but ikhuluma esizwe kube ku microphone ithi iyaphuma uya understand mhlawumbe ngazi noma ngibheka ngendlela right kodwa wakwenzeka kanjalo wayinamandla lo mfundisi okuthandaza I think waqala uxabana noNkulunkulu esethi ufuna ukumisilana lingashoni vele kube seminji I think why say challenge amandla I don't know but in my interpretation it's subject to criticism chaza la prosa le ifana ukuthi umuntu uthi yeke ugwaye bhema athi ngiyawuyeka uthi yeke utshwala athi ngiyawuyeka leyo zinto awuyeka bakuthiwa yiyeke uziyeka ngoba kune initiatives esiyithathiwe ukuthi yenze uyabona nje mawufuna ukuyeka utshwala kumele uye rehab yabona ngisho kumele ube away from abantu abaphuza utshwala yabo lapho ke uzokwazi ufuna ubiyeke futhi kukhona ungabiyeki ngoba bungeke uzobiyeka so nesilwane awuthi kusona ngegama la Jehova naniphuma bese siyaphuma kodwa khona izingqinamba ukuthi ke ngeke siphume ngoba uthi asiphume into esizoyenza sokudlala ngomqondo kumele kube khona izinto ozozenza ukuze siphume suwe sikhona sona ngizoyithi ngizoyibanjani lento suke sikhona yes ngaphakathi exactly ngapho ukubona umuntu esezwashaba istroke usuke seqhuthiswa isona ingakho umbona omunye usutsheka umlomo ungakubona omunye esekhuluma ingasaphumi kahle izwi ingakho ubona omunye esekhuluma yedwa usuke ekhuluma nazo uma efika uzikhuluma kanye zikhona kodwa uyabona hayi ukuthi azikho njengoba zikhona nazo ngeke ukuthi phumani zithathe siyaphuma zizokwenza isilimo uzobona nini kwenza isilimo zizothi ziphumile kulesonto ugoduka kuye ekhaya uziphumile zishiye kudlule nje not in classic kudlule 1 week seyibuyile futhi ngoba bezingaphumanga bezikushaya ngomqondo it's either zishaya wena mfundisi noma zishaya lama congregant ala ukuze ama congregant abelieve le pastor ukuthi hawu nanga sikhulumisa wasikhulumisa sakhuluma yabona exactly ngekathi saqala ama congregant abelieve la pastor sebeyilethi inikele kakhulu uma ngabe esebuye gula lo ngekasalethwa phambili sizofihla tell me what complicated by the way sihleli noKing Bhaka uzama wakhe nzama no sihleli naye la ku podcast affirmation ungakhohlwa ukulike and usubscribe kuma pages ethu lapha na ku YouTube sikhona uzosithola podcast affirmation usizwe blossom sihleli King Bhaka yes gezwe futhi ngawohamba ngoba I'm keeping up with you yes gezwe futhi ukuthi hayibo nangu King Bhaka but usenebandla I think ukukhonzelwe ekhaya yes unebandla yes ibandla lihamba kanje uyabona kayikho ke emhlabeni into ongayinqoba ngaphandle kwaNkulunkulu uyabona in fact nje oyinto zenza iclash noNkulunkulu hayi ke mina owami ugobela uNkulunkulu phela uyena isiqala uNkulunkulu futhi uyena isiphetho leyonto it's either we understand or we understand it but it is what it is uyena isiqala futhi uyena isiphetho njengoba kuNkulunkulu and lokhu udumo
ngimnika uNkulunkulu. Ingakho mangeza ngikhuluma ngokusiza, ngikhuluma ngokulapha, ngikhuluma ngokunqoba. uNkulunkulu unaleyo nhloso. Uma ingahambi into yakho noNkulunkulu, ukhuluma ngokudonsela emumva, ukhuluma ngokubulala, ukhuluma ngokuthakatha, ukhuluma ngokubhubhisa, ukhuluma ngokulwa, yabona, usathana ke loyo. Yabo. So lento kaNkulunkulu, indaba kaNkulunkulu kulula ukuthi umuntu umuze ivula umlomo ukuthi into ayikhipha inoNkulunkulu noma inoSathane. Bese umjudge based into ayisho emlonyeni umuntu. Yabo. Ubani udlulisela ama messages akho kuNkulunkulu? Angithi phela bengabe unamandla. Kukhona into ekayithiwe ngizobika ngele yathi uzoyizwa. Khona into ekuthiwa uyangichazile ngathi from 2016 until 2021 khona uhambe ngilihambile. Yilolu uhambo lokuthi uphumana kanjani nepower, isigodlo mawusaphile ucommunicate kanjani nepower esigodlweni, uyithola kanjani into ezokwenza kazingakenzeki, ubona kanjani ukuthi lo muntu uhamba nesilwane, ubona kanjani ukuthi lento eqaliwe la izoqedwa, yenziwa yonke endaweni engcwele, yenziwa ngolonto esigodlweni. Yabona esami isigodlo kwakusola isigcwalo opopayi futhi umuntu nopopayi abatshekile bathe esami isigodlo nje singwele. Mawungena khona uyafeel ukuthi ya sengena kwenye indawo. So kuleso sigodlo ke leso uma ungena khona into eyenzakalayo uyabona mva ngihlele kanje la. Ufika ungena esigodlweni uvale bese uhlala kanje. Bese uyalinda. Ngingakuhlela kanje kuzothi zwi ngoba vele kuleso sigaba angifani nawe wena mawufuna into ozoyithola from idlozi noma from idala or from whatever higher power ufuna uqala ulala uphuphe wena kuphela futhi ungalala wena kodwa ungaphuphi kuze kuze kodwa mina ngoba ngiconnectekile nginqobile ngina befanele ngingena ngihlala kanje esigodlweni mase kuthi zwi ngekathi kuthi zwi sekudlala ifilimu yalento engifuna ukuyazi. Then from lapho ke akudlala ifilimu kunabathakathi kunani from lapho kwenzeka into ongayiboni kungaduma izulu kandulele kunganyakaza umhlaba kandulele uyabona uthe zwi bese uyabotha ukuhamba kanje. This is how you communicate with hayi ngimuntu afika kubuka bese ethi hayi wena nje usuke esho into ayicabangayo ngawe akasho into azoyimela. Ingakho if noma ziya kulento zepolitiki thina sikwazi ukubona wonke umdlalo esigodlweni wepolitiki. Uyangatheni ngisho uma ngabe siya kuSuze Plus nefamily yakhe sikwazi ukumbona uSuze Plus. Mangabe ngingena la podcast affirmation ikwazi ukubotha abantu manje into engisele ngayo iconfirmation masengena esigodlweni ukuthi labantu abengibona babalisima kanjani sengiyachazelwa yonke. Yazi ngibuzelani Bhaka ngibuza ngoba eBhayibhelini kuthiwe akekho zababa ngaphandle kwakhe. Yes. Manje wena ufika ube indodana kaNkulunkulu. Abithi indodana kaNkulunkulu kanti ngokujwayelekile. Yes. Kuno Jesus Christ. Osazi ukuthi uyena odlulisela ama messages ethu noma sikhuleka sithi sicela egameni lakhe. Kube uyena ke odlulisayo. Yikho bengibuza ukuthi kuwena ke kwenzeke kanjani njengabe uyiregard njengendodana kaNkulunkulu. Yabona? Ipolitiki leyo yasekholweni. Ipolitiki yasekholweni ifana nokuthi kuthiwe akekho ozoya kwiANC without upremier owana iKZN. Yayithi ngisho akusho ukuthi eNorthwest akekho upremier wakhona. Akusho ukuthi eNorthwest upremier wakhona. uNkulunkulu oyimain. Mase kuzoba khona labo uNkulunkulu abayi second in charge from the main abafana nama premier la. So uJesu Christ njengoba ethi uyindodana. Ukusho ukuthini leyo nto ufana ukuthi uyipremier kodwa yakuphi yasemazulwini. Ipremier yobani? Ipremier yamaKristu. Isakhona ipremier yabakaShem. Isakhona ipremier ipremier yabo. Ngiphila sekuphilile. Ukuthi akuphilo. Ngiyase kuphila ibandla lakho ekuphileni. Ibandla yes. Ngiphila yakhona not ukuthi ibandla lami ibandla laNkulunkulu but la ngathi mangabe ngifa shosho ibona bazobe bekhona emzimbeni wami ngoba ngeke sithi kobe kusuka amamakholwa asodwa kwaShembo obani bekhona khona abantu ababayifamily ifana nasempilweni khona ifamily kaSuze Plus bese kuzoba khona ifamily yasewadi kaSuze Plus kube khona ifamily iyeregion kaSuze Plus kube khona ifamily yeprovince ihamba kanjani inezigaba inezigaba nje umngane wami ya. So nale kaJesu uJesu ingake zayichaza athi ngithi akekho ozobonana noNkulunkulu
ubaba ngaphandle kwami ukhuluma nobani lapho ukhuluma necabinet noma neteam yakhe ukhona neteam yakhe usangasuka futhi noShembe athi akekho ozobona uNkulunkulu ubaba ngaphandle kwami sekusho uShembe manje ukhuluma noShembe ukhuluma nabantu bakhe futhi benzani labantu la bonke bayayiqhenya ngaloNkulunkulu kodwa umuntu ufuna abalandeli beze ngakuyena ufuna beze ngakuyena bathoni ifale politiki sonke sihlangene ngelokhuzana ngeSouth Africa la kodwa iDA ithi yona iEFF ithi yona umalemu uthi yena umalemu iANC ithi yona kodwa ekugcina into esifunayo ukuthi South Africa phela uzwakele izwana for ukuthi yami nesikhokho sami lapho uzwakele incwako uthi yona hayi andiphusha ngempela sengibani uyenza uyaphusha but khona izinto ezike zenzeke usakhuluma ngalezi zinto khona imibuzo engivukelayo into ezike zenzeke nje ngiyacabanga ukuthi khona izinyanga ngizazi noma ngizothi izinyanga ekize zigila imhlolo yangempela uthola ukuthi kunemali esuka eCape Town ayibambe eThekwini yabona leyo sekuthola izinto ezinjalo zihamba kanjani ngoba sina asikho enlightened yabo when it comes to lezi zinto izinto enibuka kanjani lezo nje nothola ungagoyenzekile lento nawo I'm sure wayibona yaphuma eindaweni eziningi izinto ezinjalo ngoba ngayisho wena Blose and phinde ngibonge futhi ukuba khona la kwi-podcast affirmation yabo imibuzo yakhe iyangichaza mfethu ngeke ngasho ngathi yonke indawo nendawo abakhona abangakhona futhi lwakhona uhlanyela khona hamba noma yikuphi nje uyosifica uhlanyela khona futhi uzowafica nabangakhona yabo so lento yokuthi thiwe khona imali engasuka ko Cape Town ifike eDurban ilamanga lawa acisha afana nalamanga ebengwasho ukuthi umuntu athi nase siyaphuma awusaphuma shaya izandla bazalwane sesiphumile kuyaba 4 days down the line siyabuya futhi lento amanga enziwa abantu abaclaim ukuthi banamandla akamoya ukumanipulate ipublic so ingakho mina ngiummeli wepublic ke mina futhi nakhona ngummeli ngoba ngavuma ukuthi noma yini ipublic into engayiunderstand okwami kufike ngicacise yonke bese beyaunderstand bese beyalinda ukuthi into engithe iyona izoba niyona mase ngishilo ngathi unamanga lo ngeke kuphephe sengishilo usuke ezophupha njengasho futhi ngathi lento ekuthiwa zigubhu yonke lento into engasebenzi into yokuthatha imali kumuntu eniki kanye kanye ayikho indaba yethu ayikazi bekho ayikazi bekho ithi ithe futhi nokuncipha iphelile street ayikazi kwakuyiplani yegebengu ifana naleyo yokushaya lento le drop enivalo bengazi ukuthi mawuyikhombiti lento iphelele ngakuphi lesivalweni khona kwakuyindlela eplani ukuthi so ithatha kanjani imali kubantu nale yegroup ukuthi imali eningi o6 million o1.5 million o500,000 o100,000 so bathatha kanjani because abantu banayo imali kodwa abanale le spiritual umreqhambi namangaki yazi ngikhumbula ukuthi King Bhaka ubuye ube nezinkulumo ozenzayo online ezinye zazo zipolitical ngeke ngibe neinterest nje bengiyibuka and all understand but konke ngifuna ukuyi-understand kangcono ile ukuthi uke wakhuluma ukuthi kathi yathola ngathi siyagaqelisa usuhamba igatolo yaqala kanjani qala ukuthi kwabanganeni inyanga ithiwa ukhehlelezi umzungu nayisale inkantolo yagcina sekhona njengoba nje wabona ukuthi alikhila wathi wangiboshiwe ngalo kunikani lokho nje ngingazi ukufana kwayo ngoba la imedia ilandile kodwa wezwa ukuthi uKing Bhaka useboshiwe no mhlawumbe amaphoyisa asaphela hayi ngithepenya hayi ngithepenya njengoba asaphela khona ezinye mfethu izinto ongathi mawuyibuza umuntu akuqambela amanga yabo ngithi hayikhuleka yabo kodwa from iyibuke wena yabo from your own perspective ukuthi lento makuthi lo muntu ngigcine kiyo kwagcina sekuphelile futhi emva kwalokho ngaqhubeka mina kodwa ngasho ngathi unamanga usikutshana unamanga la uyabona umuntu mawuzomvezela amanga uzumupha igama elisha ukuthi naki yakuphi usikutshana isukhombisa ngiyazithemba into engisho ngoba ekuthiwa kwakuyinto iMaking Bhaka leyo nto ayisho ukuthi okay fine uyayithemba kodwa ayihambisani nokumonezilana kwi-industry ngoba angithi
nayo beyizabela ibali ngendlela yakhe wena ufike no akuzalwa la public xakekile yeah akusebenza umona la sisebenza reality yabo awuyimo ukuthi uyazama lo na uyazama akudayiswa ama-apple umuntu ufika mfethe ngalala ebusuku kunento ezimkinyana ufuna usizo umuntu ufika mfethe izingane zakhe ziyaphuma uyabona ufuna zingaphumi umuntu ufika mfethe uyaxabana nendoda yakhe ubusuku nemini umuntu ufika uyaxoshwa emsebenzini umuntu ufika imali yaphela ayikwazi ethi umuntu iyaphela imali yami ethi lalona hayi ungangiphazamise nami ngisafuna ukuqedela nemali yakhe ephelayo umuntu ufuna ukusizwa from into yakhala ngayo okusho ukuthi thina kumele ngabe siyajabulelana uma kukhona ongathi wrong engikwenza public maqhamuka umuntu ezongikhalima ukuthi ayeke nkingi ngiyeke izibe khona kanje lento funa ngijabule ngoba inhloso phela ukuthatha imali inhloso ukusiza umuntu ngaphandle uma i-other way round inhloso ukuthatha imali ngibona ukusiza umuntu so Bhaka wena awuyisebenzisi ilwane ilwane uba akekho nje isebenzayo ubona isebenza ilwane no I think impilo esibonayo Bhaka of late yabona nezinyoka omunye umuntu ekhona nje iphuma ukuthi social media yabo singesazi ukuthi kusuke kuyinto yangempela yena uthola ukuthi khona nje ku social media wayegeza yabona yonke umfana nje uyayigezela kunenyoka enkulu la standard lento ngicabanga ukuthi mhlawumbe indlela ayiphilisa ngayo and kuthiwa kunenyoka eziningi different types of ilekuzana ilwane understand usungiphendula i-extent ukuthi kuze kube ne-thinking yokuthi bonke abantu mhlawumbe abahlanganiswa nezinyanga kube sengathi usungiphendulile mina mfethu uyabona nje masuthe ubone ku social media usungiphendulile ayikho inyoka iyedluzi noma inepower ongayibona ku social media because inyoka leni power ayisebenzisi umzimba wenyoka bengabe yakubantu uma unepower ngempela umzimba wenyoka ngawugcina isigodlweni futhi nakhona ngoba uintimidate wena ukuthi kubona uvalo ukuthi lingakanani isigodlweni mase kuyiwa kubantu iyasuka lespirit senyoka senzani singena kumuntu okumele enzeni aphazamise impilo yami let's say mina nginenyoka sesibone senginenyoka so sengifuna inyoka yami ishaye nangu ubhuti lo ucameraman yabo into engizoyenza mina ispirit senyoka sizongena kudade wethu bese kuba udade wethu ozokwenza impilo kaCameraman ibe nzima ngeke afice eoffice uzoxoshwa inyoka ihle kanje ithi ngiyaxosha nginyoka kaBlose there is no such kusetshenziswa inyoka isebenzisa umzimba wanoma yini yento efuna ukufeza inhloso you understand ngisho uma ngabe inyoka ifuna ukuthi wena uyajela ingasebenzisa umuntu omthembayo nokucabanga ukuthi right ulale naye njengentombi yakhe vela shito umuntu kusasa bathi hayi ungirepeat uBlose usengenwe yini akaseyona lento kade uyenza ngayizo usengenwe umoya wenyoka usehlangene nabanye abantu akade bengafuni vele eceleni omunye umuntu aqoshisa emsebenzini uthi uyabheka ngenzeni thi wayi lo muntu uthatha ukuthi waqova into yakhiwa ama spirit akhona vele emhlabeni ngoba lento funa ngicacise bosa nje because abantu they need to understand very vivid this thing into kumele bayiqhamuke ukuthi umuntu eyedwa khona umoya omuhle khona umoya omumbi umuntu uyabona into ka negative and positive isebenza everywhere letho ikwasebhekshini kakhulu imfethu impilo ukuze ibe real ibe strong kuba okubi bese kube nokuhle so that even naNkulunkulu khona usathana okuhle okubi kufanele ukuze umthandazele ezizathwini uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi usathana is there uma ngase ngikhohlwa uNkulunkulu uzongwina usathana yabo nasempilweni ngokunjalo kumele wazi ukuthi even idlozini ukuthi khona idlozi elihle khona idlozi elibi yabona khona uNkulunkulu khona usathana khona umngcwele khona umnyoka into ehamba kanjalo lena yabo so njengoba wena nje Blose umbili nawe la wena khona uBlose oyidlozi la uBlose othanda uNkulunkulu khona noBlose futhi oyinyoka within wena umehluko ufuna lo inyoka uBlose abe ngaphansi lo idlozi elihle abe ngaphezulu Kipha khona lezinto ngicabanga nje okuthiwa isikhona uthola ukuthi kuthiwe sikwazi nje wena
usulala nabafana futhi kusuke ngabona abafana kusuke kwenzakalani bese kuthiwa umuntu uthwalisiwe wathwaliswa ngelukhuzana indaba zokulala nabafana kusuke kuyispirit esuke singenekele icishe ifana nanti ngichazayo ukuthi umuntu uyakwazi umuntu kakade rathi blose umazi uyakuhlonipha nani uthi ethi uyaqhamuka lo muntu usehlangene nezitha zakho yabo usengena umoya olwa nawe iyakhona abamhlohlile noma khona into eyenzekile ebusukelele wamngena umoya ukuthi ublose uyisithi yabo so nakuyona lento kulala nabafana uyabona ukhona umuntu umazi lo muntu umjida kanje kodwa ngoba ufuna imali eningi usevumele umoya wesifazane ngoba nayo imoya inama genders lezinto lezi khona sesifazane khona esesilisa khona uma umuntu wesilisa engena umoya wesifazane uzolala nabafana kodwa lo moya ngoba usumenzisa into angeyona usuzomnika imali ngoba usumenzisa into angeyona indlela oqala khona indlela ozombunga ngayo ngoba kuyenzeka nje nasedlozini thothi umuntu uyazala kodwa abezala ukuthi lo muntu le angena umfana kahle noma lo muntu wazane kahle alikho iphutha lapho ikhombisa lo ukuthi kule family khona isidalwa sentombazane noma somuntu wesifazane esenzeni esivukele kulomfana kanti kumfana kumele kuvukele isidalwa sesilisa kumfana ukuze abe umfana kodwa makuzoba nesidalwa somuntu wesifazane sivukele kumfana kube ne twist lapha ya ngesikhathi kuyenzeka lento umfana uzothi umfana kodwa abe nemizwa yomuntu wesifazane ihamba kanjalo no besikhuluma King Bhaka sivela khuluma into eningi abela ngadideki ikhaya ingakho kumele bangaxwaswa labantu abathandana nobulili obufanayo nani because ilento isuke ingafani nabo kusuke kunesidalo esithile esivukele kuyena ngoba sivukele kuyena sizomncephezela ngokuthi senzeni simenze empilweni athi bafocus inqwaba yabo lemhlabeni yakho into 100% ukuthi bonke abantu abanjalo bazoceba cha kodwa inqwaba yabo bazokwazi ukuphumelela indlela isidalwa lesesixolisa ngayo ukuthi ngingene endaweni errong bekumele ngingene kwindodakazi kodwa ngangena kumfana bekumele ngingene kumfana ngangena kwindodakazi mayisekhona funa nazo ukuthi kulowo muzi loyo ninesibusiso because lento is not about yena yeah so inkulumo zakho King Bhaka ovamise ukuzenzela phana online inkulumo ukuthi ezinto sukuyibonile before ngoba khona ngathi kunama predictions othola ukuthi angathi amanye ashaya emhlolweni hayi ngathi amanye angithi ama predictions kwena kodwa wakashaya emhlolweni ngoba ngizokubalela ashaya emhlolweni bese ngithi ibale engazange ishaya emhlolweni ayike ngashaya ithini take yakho ngeMK ezo King Bhaka no akuphinde ungibuze futhi lapho awuphinde ungicacisele kancane uyibuza uthi nombono wakho no angifuni ungibuze ukuthi umbono wami ngifuna ukuthola ukuthi wena ufuna ukuthini wena ngeMK ufuna ukuthini yini edidayo ngeMK ngifuna ukuphendula into edidayo mina ngicazula la udideka khona yini edidayo konke edidayo ngeke ngiyiphendule mina into nawo uzolombono wakho mina ngisebenza ngembono ngisebenza ngereality embono ngiyaphuma umbono wena nofuna ukube nombono ngisebenza ngereality mina ngithi mina ngibalule iMK why ngibalule iMK iqembu elishilithanda ngene le qembu elishilithanda ngene lifike khipha wonke ama political formations la wakhona on check if uyazi chess yabo bonke athukile so to speak understand there is why ngiba naleyo question because unokwenza ama analysis ama artists are strong understand ukuthi mhlambe unawo umbono ngeMK understand no ngokwepower yami angivumelekile uba nombono kodwa into engivumeleke ngayo ukusho ukuthi kuzokwenzakala ini ngoba ipolitiki le eliyadlalwa umuntu nomuntu uyidlala ngendlela yakhe awungitshele King Bhaka because usuze wabala kuzokwenzakala nje ngoba sibheke kuba elections ongitshele ukuthi kuzokwenzakalani kuma elections cha njengabe isimo no ilokhuzani iMK izosebenza oHNSA basebenza uF basebenza ukuthi bayasebenza kodwa national ANC izothatha ukhetho futhi uANC izothatha national yes ubhesa ublock angisebenza ukubhesa mina ngisebenza ukuthi uzoba njalo indawo ngizobhesa manje
Akasazobhesa mina. Ukuthi base vele phela funa budlalo kube nama-base ngabe nama-base egcine kuzoba njani. Showcase mina ngithi nginje ifana nangesikhathi izinyanga zakade zizoba zithi zenza ilento uyakhumbula into yakhe makuthiwa zizoba nomcimbi awadala kuzofika isine Moses Mapidi mina ngaqhamuka nje ngizibe khona lento kwathiwa siyeze silo athi ngikasho usesipotalishile isibhuki Mapida ngathi no ngobe power sengibuye esigodlweni kuthiwa yikho leyo akazibe khona lento leyo ngaphinda futhi ngasho ngathi ngesikhathi bakuthiwa oNtantalax bethi bayadudula ngathi no badlala ipolitiki kunabantu abathile emva kwabo alikho ilanga ukuthi wakhona abantu sebedudulekile abokufika sebehambile uyabona ayikho leyo nto so ona King Bhaka ublessed ukuthi ubone into isazokwenzeka bese usesigodlweni yoconsult ubone into isazokwenzeka mina nginkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini angivumeli ukuchema ukuthi low right low wrong kodwa ngivumelekile ukusho ukuthi kuzoba njani ukuze makhona abantu abafuna ukuzi-aligna with the winning thing. So lapho ucaleni lami ucathi kuzokwenzakalani ngoba sonke sine interest nje ukuthi into enjalo ke mina usungibuza abantu abanjani usungibuza lembuzo ibuza uKing eqala lama imali ameyiwe laba abafana abanali icala ngokwasesigodlweni nje nangokwasemaZulwini abanali icala laba abawu5 abanali icala bathathi 4 nje abafana abanali icala futhi akekho futhi uma ngase benza mistake abantu bethi futhi akuvele kuvuke koboshwe phela ukhumana benza that biggest mistake abantu abantu abangajahi ukuthi akuboshwe bana ngaboshwa abantu abathi abantu sifuna ubulungiswa bekhama ubulungiswa kodwa masathi labafana bona abafana abacala abafana bancala abafana usukhonzathini yes nestate futhi sibathola bengenacala senkhonzathini irregardless ukuthi uniyibona icase idlala kanjani ijika aphi yenzani angisatshiswa ukujika icase mina futhi ijaji lele kuthiwa uratha achemile uqondile lethe sheya ukuthi lidlala kanjani lokuzana yalo uyabona indlela nalo efuna phela bakhumbuza abameli ukuthi he is the boss in the house mangabe ba intimidate now umeli uyakwazi ukuthi intimidate umeli womunye umuntu lento intimidation nje is part of lento game yakho le court yes so mina ngisazi intimidation ukuthi ngoba uthe futhi ucemile cha uma ngabe sasitike kwilaw ngoba hayi kwilaw liyahlala so manje by the look of things isimo seKaizer Chiefs singasho sigcine sishintshile yabele lidliwa hayi bengakayicheck ngiqamba mama phela ukuthi mina ngibona ukudliwa noma ngibona ngani into efuna ngiyibheke ukuthi imimoya abasebenza ngayo isima kanjani hayi bengakayicheck Kaizer Chiefs usuka ngithuma nje lokucheckela sengacheckela futhi sengathola ithuba lokubuya kwi-podcast afemishi sengijekile abengakacheck uyasithola ukuthi isikhathi sokuphumula King Bhaka because at one stage ngike ngakape around I think iseKunsberg ekhaya Hilary Manfred so ngabona nje ngathi udokotela othize noma sikuvakashele kodwa hayi phela 11 thina futhi angicacisa ukuthi asivakashile nje sivakashele omunye wethu yabona hayi ukuthi sasifisani yinto nje ukukhuba ngithi ukuvakashelana angicacisa yabo vele kunjalo I know depend uma ufika ngekhathi zokusebenza kusuke sekunyuke nepower bengisho leka King ngoba kusuke kudilwa nempilo zabantu kodwa mawuze ngificela nje ngihlalele nje uyabona lapha ngakwi-swimming pool ngirelaxele ngicabanga uzongifica kahle ke ngiyiminane so kwazi ukuba normal yonke into yabo usunelinqiwa komidlove edamini yes edamini why idam ngoba idamini ayivele ngitheni lesiteka abiyahle no phela ngithi angizithola kuneyilwane khona no ayikho nazilwane nala nje isikole ilwane la ngibhilidi lasila nje zilwane khona umehluko azikho la ngaphakathi lahle khona kodwa la ngaphandle zikhona nasemahlathini masiphuma sikhona nakufreeway emgwaqweni sikhona ingakabantu befa khona almost every day you understand nakwakhe endlini sikhona ilwane is all over my friend it's all over umehluko ukuthi asisigaba sokuthi uyibuke noma uyibone kodwa wena is there into emnandi ngedamu ingoba vele amanzi ewodwa ayimpilo
ingakho sisafunda isikole kwakuze kuthiwe ay basic needs amanzi yabo Yeah. so once kwaba namanzi aba clean automatically lot isisho impilo. That is why masontweni makubhabhadiswa kusebenziswa amanzi. That is why nabathandazi nezinyanga isebenzisa amanzi. In fact amanzi akwazi ukuhlanganisa bonke labantu abathi abadlelana abazwelani abahlangani baka spiritual amanzi ayabahlanganisa. Athi umuntu angizwane nyanga kodwa ekugcineni inyanga yemanzini nawo yemanzini mhlawumbe nje usuye emanzini bekukhona inyanga izona you don't know. Yes. So Bhaka ngicabanga ukuthi phathi ngijolisi sesivala uyacabanga ukuthatha unazi incosi ingane kwenzakalani angimnandi wakwami ngihamba naye nangi wakwami ngihamba naye nangi wahamba naye wakwami no right phela ngizange ngibone hayi no nangu awuphendula ikhamera ayiphendula yale ikhamera hayi angeze la vela was vela me nangu uzamamba ngihamba naye oza uzobonakala cha hayi neyingane zikhona ekhaya ezihle kanjani ezihle kuyanyika ususebenzile hayi akahlala acophe lapha ngihlala lapha ngabe ngiyasukuma hlahlalene inkinga manje umbhobho kodwa it's fine yeah umabani umamkhisi khabazela yazi umama uzala ubaba umamkhisi shothi sihlobene uma wakho mandaba mandaba no siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele namhlanje and uphushe uBhaka yazi King Bhaka mhlambe ngenxa yokuba busy mhlambe ngilule nokutheze la yabo mina sengiyobonga wena ukuthi ukwazile ukuthi afika azochitha lesikhathi nathi vele uyena nje ukukhumbuzeli yeah mina umtshela nocingo nje lolu lokukhumbula ayikade ni professional la ku podcast ni professional yabo nje ucingo leli lokukhumbuza ngene kuyena yabo nendlela nje bathi team yakho nje esebenza ngayo bandla ayingeka hey we deserve a round of applause. I not even applause baba like isheke nje enzima kabi to babe ukhona uBhaka uzophuma sesimnyama hey ngaba professional hayi khona ngakufakela ngaba professional yabo kodwa yakho usuyisini ya nawe kade phela mangathiwa ngijike nje ngikuphendule kuwe ngiphendise kuwe imibuzo nawe ungathazi ngabuza Bhaka ngabuza noma yini hayi kodwa ngiyakwazi hayi isikhokho ngiyalazi uhambo lwakho futhi ne-experience nokwazi ukusebenza nabantu nokwazi ukuthi uxhumana nalo uhlobo lomuntu akekho umuntu ekuthiwa mkhulu kuwena ekuthiwa mncane kuwena bonke abantu bayafana ngeke ngithuke nje ngelanga mangabona unyazi lula one day is possible yeah it's possible ngoba lo umuntu wabantu and unyazi hlampe kakhulu kunyazi unyazi la ngingafika nje likhulumela in fact sisebenza ukuthola lo umuntu wabantu kuyathemba nawe ukuthi uzosilela lo umuntu wabantu and ingakho nje kwakhona umfundisi wedlela kulona kwakuthiwa umpanza edlela kulona ekhuluma into engekho ku TikTok sebenzisa lamandla semazulwini because ngangimbona uNkulunkulu unyazi ekhuluma ngayo ngathi akwazi umpanza ukuchallenge unyazi kanje ngangena nangampela ngayiwina leyo nto. That is why ngithi ukubuka kwami nangendlela elibathanda ngayo abantu sithi podcast kuyinto yabantu uzofika ngakuthola ngakufakela nto unyazi izofika singajabula yabathanda abantu and futhi lumulo kodwa uzofika anibona alwana lapho kuthi bayitshela uma ngabe ungathola itsheli ngabe umfundisi ongemuva futhi esebembona ithi uyiphelulu uyabona osabothajayo kodwa ngokwalo nje baba unyazi kusefana umsholozi ngenhliziyo yokuyabantu. I know, I see value. Don't you dare do what I want to do. If you do, please take pictures. I'll see you in 7.